agluto, awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang peta, sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo, iti agluto, awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang peta, sumanao. Ni bakit inisuti aga na, ay agsangsanit ken agong rungaan, pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, ikikis na dininantun kaya. Nilangan bakit inisuti aga na, kaslabat to batog nga nakaukaka, tunggal no agintek umututi na bangsit, sabayan at agis mo itingget ang set. Ibita na ganaken di bakit ko, ay at sa Pulentina imas sa kaldo, lupo kada pitso, inana asul-sulo, kasla agalon mo na reklatilo ko. Anay-anay ako punana, litsim lakay litsim di pukpukaw na, jakton kayaten di ungtungaw na, kasla maset up kanjay patong na, daytan bigla hirana, nagpatangken kinagat na daytoy iba, pinaayata sa bagsa kaanan na, limwardi ubingaw ang tagtagarina, may sangal daw na pailati balita, kumid makit matmandi matmatanan, kasla kayat na di at si pungtuan, nalipatan at sakit panaganak na, anyagat din tayagin kukon na, jakpun kayaten di pukpukaw na, isudagayam tinapinsat aran na, isudat mami may round to pa, isudat mami may round to pa, isudat mami may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Tuwang ti pamilya, nagasat kalata, uray lugi-lugi-lugi, ta si bibiyat kapay, di kapay na tsugi. Napakamo palang katawan mo sa isang pulis na yan, may problema pala kayo. Amo nga raw. Nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabaw a palusutay ta, among narut, kuna to'y nalaing nga asawa, at dalang arutan ti ebidensya, di na paila amin ang di basul na, nangan ken nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinlanda, narabaw a palusutay ta, among arut,
asawa pilyet utay adot kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada uray bakit no masulet agluwa nukut kuder ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abungan era tatay bakla pasak mula magulimeg da gentay babae nga bungan era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kutkudem kumagat kutkudem nagatel ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang era tatay bakla pasak mula magulimeg da ngentay babae abungang era sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruba indem kutun tital-talo sa barupong na para mas nalet papapatong na mahilig dati tumba-tumba sa 19 pagbubustuda sanay dati lumba-lumba awan preno ti inimada tay bakla ana ariwawa nalalawa itingiwat da nauuneg karabukubda napahon pa'y ibabatong da nagito'y tay kunkunada babakla abim mampira mahilig dahil spaghetti at sala pataas pababa may 8-8 pa ada bakla pakarkarawa ada bakla pajurjurangga ada bakla adil patera ada bakla nga iskandalosa ada bakla nga basagulera ada bakla nga bimampira ada bakla kasla Dracula babakla arumarampa ada bakla kasla Dracula babakla arumarampa rampa na mga bakla puraw jay bukel tambo-tambong nun nalabaga jay bukel bugbugayong nun nangisit jay bukel takit kalding nun nasileng jay bukel leku
jay bukel kamadis dayta. Noon nakulog jay bukel ibong dayta. Noon nakuti jay bukel sikog dayta. Leko, leko. Noon natangken jay bukel ay nyog dayta. Noon nasilap jay bukel kamadis dayta. Noon nakulog jay bukel ibong dayta. Noon nakuti jay bukel sikog dayta. Noon nakulog jay bukel ibong dayta. Noon nakuti jay bukel sikog dayta. Denggen nyo, tuy kantang panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa. Isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na. Isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna. Isuday ta tay agbibisin at tadakets nga apal na. Denggen nyo, tuy kantang panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos
di babainda, i-post da by ta Facebook da. Tay tao, analain, unay ang makiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analain, asuma uting iwat na, isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana, isuda kita, tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura, iti day tuy akanta, nalabit amay saka at ladakes na apal na. Syuket akon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabok, sit mo nga maselan. Nagganas nga mol, nagganas nga mol, nagganas nga mol, laan pa garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols, sata sapin mo. Ay nagpuskul taur, ay nagpuskul taur, ay nagpuskul taur, kids ni mudrang mo. Syuket akon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo, intaman agsal, intaman agsal, intaman agsalati pandanggo, ay nagimastaso, ay nagimastaso, ay nagimastaso, pas ni fodrang mo. Syuket akon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ni Mang Boyet na peklan,
Tanaglaws ken nagpalda sige manso. Certified at chickboy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawang. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawang. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gamin din. Di ka tumat gamin mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta, di maganganad mo Manok. Agamit kan, tawaturog kan, takmasigod mausawan, di mo ka di pagtritripan, talinupok ka pulutan, kasta unay panang mansong, di na pilangin itiguran. Yodole, 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 aldaw na sa Amerikan, nasa papay na lagaskan, magmak na takalsun mong di mo pa yan mainaton, tanangin namin manong, taing ka panaginom, takno
kasta pumaot ka, muin ka makidaya. Isu amin na irwar mo, di ayan na pagdaksan, diin ka na sarwaan, daig dayukin bakit mo, si pagkuktar na lapang mo. Tanagado nga anak mo, dayditin ka tandaanan, aginom lang sa paminsan, takong nataltal na biyag mo, awan ko'y tiyang over mo. Masa isda gaya masukla. Oh, oh, yeah, yeah, oh. Tatangkuwa mamalot, ipusta na amin na baon. Nuang baka manok, pati kabalyo, agrama, taraken ko nga aso. Ninanang kuwa chismosa, ken sobra kinaaljud na, inaldaw amapan, ichay karuba, ang chismis, igit kalsada. Ni tatang arit palutan, bida ti pagbulangan, ni nanang somrat labit na, awag daray na chismosa. Nusumang petdadua, aga pada, taawan masida. Kaldero aklo pinggan kutsara, tumayo igit kalsada. Tatangkuwa mamalot,
chismosa ken sobrat kinaarjun na inaldaw amapan ijay karuba at chismis igit kalsada ni tatang arit balutan bida ti pagbulangan ni nanang sobrat labit na awag daray na chismosa no sumangpet da dua aga pada taawan masida kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada itatang arit palutan bida di pagbulangan ni nanang sobrat labit na awag daray na chismosa ni tatang arit palutan bida di pagbulangan ni nanang sobrat labit na awag daray na chismosa awag daray na chismosa nagrigaten Diyos ko di agmay maysa kan kanayon laeng sariling sikap lang mga asim apo di nakatbaybayan din ka di palubos ajak makaraman maasi ka apo ket ipangagna barbareng nuagdan tumetlaeng mangayat init bulan jay nga to isut isagot ko amin naramidek na pangalilaw ko na minsan nga aldaw ket nairite pa nagparang adagos chicks ako sunada denggen kad o Diyos ko daytoy kararap ko di nakadibaybayan nga masiro ken ayat maasi ka apo ket ipangagna barbareng nuaddan tumetlaeng mangayat init bulan jay nga to isut isagot ko amin naramidek a pangalilaw ko na minsan nga aldaw ket nairite pa nagparang adagos chicks ako sunada denggen kad o Diyos ko daytoy kararap ko di nakadibaybayan nga masiro ken ayat